atau melebihna pun Allah Ta'ala yang kaya semata yang masih dan niya rifaka lebih ripong Allah Ta'ala kuasewa. Alhamdulillah siddi wirikada masaruma lebih rifuada ide atai lo ripong Allah Ta'ala nasabah wirikada alhamdulillah sabak nasabari kerana asomaraja ta idi rupa tawe angkai koritu natanangi afauleng ritujunna tubuh kasarata andrang itu papa imang napasuku ikoritu kuata nasaba angkana napakto itepe matugeng ketem maliri rilanna tubuh alusuta sabak nasabari namaringang rifasue iya tu watak kalita malemmak rifakido iya tu tubuh kasarata namanya makinin nawa ki menguju bali patampa malebine kuase watak Allah Ta'ala salawat mapasalama suku lori ale malebine Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ide igaga fajana tulimat dararinga ki asonni asalama ketak gangkanna masarang ni alusuk nananya kasarana rimon rimelona masarang di galai na puada sangadinna ummati 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 idi mana narampe nabita tania naketor nabita apa direta mana tania akasiasingan naketor nabita nayaka naketor nabita ajakam mana mati manifi tepeta nade pada riseding alita atau malabina fong Allah Ta'ala siddi wirikada tareka bicara napa hikmah pa hakiki mabiasa letu hidup cerita mat kedai ajak muasumpah narik kode musi tetungan si bawa ambut na nyawamu ya na wirikada si tongan na jarang angka to palembang na yaga farlun palembang na sabak upan na dari palembang ripa banuay rito ammengi sabak nasabari na angkawat di pompo pahasana gangkanna nasolangi akidai nalolo itepe ilori Allah Ta'ala nasabak iya tu tareka epa pikiri pamandre na iya katanya wasilik pikiri dena pada fikih dena pada tafsir nareko fikih angka dalili nari kita hadis angka dalili nari kita akorangi makoto pro tafsire na iya kenare ku rekada tareka magulu cenne rekada nasib dimi tujuanna ya nari tupik ku carana nawad di tomarap peri puasewai imagi talla ya nari tu ma'rifatullah apa hangi lo di puasewai atau malabina fong Allah Ta'ala ya nak rekada mapuncoy na iya ka maluangi na masaka marilalangi na marisaliwa pabetuanna nasabak narekomelo kita tak iya bicarai angkai koritu farlu kirewa pemang peko carana na pancaji ki pong Allah Ta'ala amulangan na ancajingan na rupa tawi mabiasa dibaca na kurang malebih Quran surah Al-Baqarah surah kedua besok mamulangi ayat 30 halaman 6 posisi kiri ya selada imundur mabiasa na rekopaka pula ipake wa idh qala rabbuka lil malaikati inni maka dia ingat waktu nama kedepong Allah Ta'ala di malaikatna majappu si tongat-tongan na iya ja'ilun fil ardi khalifah melo kapan caji siddi pemimpin lebuk na tanah ni gana jello neneta Adam alaihi salam iya nai najappui patarekae ambok na rupa tawe jadi idi anak pun Adam dua tutubu ritiwi lolar lebuk na tanah dua tu ambuk na angka ambuk na rupa tawe angka to ambuk na tawe de ye manan na iya tu rupa tawe angka mana ni tahu tapi ye manan na tawe angka mana ni rupa tawe iya tu mi tu mancaji tahu ye makasinge parengaranna
todok maka singi tepuk nari puasewana niga ambok na tawe yare gambok na nyawe riyukai pimang akorangi nasaba iya to korangi okuri tumunro dasar na agamai yuka akorangi ni napa ipikiri ki madeceng peko carana iya rupangan Allah Ta'ala na pancaji Nabi Adam na pancaji kasarakna apa ya tu rupa tawe ipancaji iya tu tawe de ripancaji nasapung mi puangi mabiasa tong kapakutan apa tasawuf makadai matepekiga ye mananna lolang relebu na ye tanai anu ripancaji namana puangi makadan itu iye anu namana puang Allah Ta'ala tapi maka tu patasawuf engka di anu nai puang Allah Ta'ala na ya kade na pancaji puang Allah Ta'ala tegero yana tu tawe de na pancaji puang Allah Ta'ala kita buka Quran surah Sad na panasan ki puang Allah Ta'ala ayat 71 72 halaman 457 juga engkau maka di puang Allah Ta'ala iz qala rabbuka lil malaika pada ingarang iwatun na maka di puang Allah Ta'ala ri malaikatna aga na padangi malaikatna inni khaliqun basyaran min tin majepusi tongan-tongan na melo ka pancaji rupa tawe poleri alusuk na tanai rupa tawe na pancaji puang Allah Ta'ala poleri alusuk na tanai na inapa nareko suku ni aga sinasa puata ayat 72 fa idza sawaitu nareko suku ni kasarana angkani uluwana gangka capak kanuku ajena ana sepong Allah Ta'ala wa nafahtu fihi mir ruhi usapungan ni koritu saisanna poleri alusuk mapan cajiku iya na napake manyawa nasaba iya kasarai di penulik kedoi napake manyawa italla ni idi makada ni idi terupa tawe makada ni nyawa makada patta sofu tahu ni ga asan na tawe wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'd ismuhu Ahmad Nabi Isa na padangi Bani Israel angkatumatu angkaryasa Ahmad maka dapat tarekai ambona tawe ditellai Ahmad di na pancaji pong Allah Ta'ala na sepumi pong Allah Ta'ala ya tono tu biasa patasufu na puade makade na iya masumpai risumpai sewai na iya makiringe na matarimai sewatui betuan na ada iya tu atai na niya puange sedimi atai boleh pumotoi pong Allah Ta'ala pancaji tapi narekode nama dece pahangi mangkalinga mabiasa ipaje mas sempajang ipaje ini maturue pak makadaki alaikum matau sumpah iya matau suju usujuki matau alaikum lebih paje mas sempajangi iya nareko tareka salih pagangkana tapi nareko madece pahangi insyaallah pina marappe kiri puangi iya atam lebina pong Allah Ta'ala iya na Ahmad matama ni ridangna tubuka sarana Adam tapi dia paling sepasilengan tiga ya halala tiga ya haram tiga madeci tiga maja mumpuni siaga igana tajam engka makada 10 pa 1200 tajam engka to makada siaga igana suro na paturu kuangi sekotor igana tajam nasi dimi kami nama tajam cahayana yang harituna tella ni patarekae nurum Muhammad yang teripake pasisale tiga halala tiga haram tiga puang tiga ata tiga wajib risumpa tiga hara risumpa jadi upanna matana ikasarae masumpu-sumpu nyawa kipego ipas sompai tajapui madece makadai madodo tu tajanna nuru Muhammad rilna watakaliwi nasaba nareko awatanga melo ipake masum papa mega to mawata pinaidi na yaketa maka tanan na pasuju lindrona nareko asogira melo ripake masidekka to sogi melo masidekka mega to peddi nakala pasidekka to sogi asa magai tania lahirange mak bicara nareko farintah syariah aga pale mak bicara iya naritu batingi siruntu padanna bating atau malapino Allah Ta'ala
rewa kironang yang risi diwirikada maka de ajak muasumpa narekode musi tetung si bawa ambu na nyawam purani irampil nangi maka de ambu na kasarai adama ambu na alusue Ahmad taitani narek kumasumpa ki ripa mulai nasabak tetung maka de patareka tetto kori alifue naribaca ni maka da roko kori urufu hai naribaca maka da sujud kori urufu minge naribaca maka da ahmah nan niat tudaki ri urufu dalengi naribaca ni maka da Ahmad jadi betuan yaitu nange wirik kada maka da nigi masum padik nasi tetung nasi babapakna nyawana ambok na nyawana majapun na sia-siai pupulin rona maka dar utuna mak betuangi maka da nigi tahu mas sempajang na sengalina nadiga gatatuna gang kasujudna rokokna sesuai dengan anjuran Nabi majapun na tania sempajang asanna jadi ini kata salah paham nasamnya alina mas sempajang narekot tuda masalai kalebak na tutup matana na inapa na pake letuk mi menorimun di letukmu ya rega tuda ni nasa ngalina napa na nawaweh narekot mumpuni sulumatan na nasa ni suruntu icayana Nur Muhammad maka di guru dapat tarikae pasisalay na manawa-nawa mapikiri nan niya maring ngerang jama-jamanna ye atay talui tapi sit dimitul letu atay mabiasa manawa-nawa atay mabiasa mapikiri ania atay mabiasa maring ngerang si dimitu na perlu kuangi ya naritu maring ngerang laurialina api kiri kengi annawanawai urusan na linoi nan nia aring ngerang itu si urusan na tu atay nan nia kuangi oleh karena itu riale kesimpulan bicara makkedai aja nata megacinga ritujun nata rikai tapa kesingi tetut tak rokok tak sujud tak nareko hulle kasarata kecuali nareko malasaki wad dimuaki tu masem pajat tuda masem pajat lewu naya kenareko sehai majap paki tapa kesingi tetonna tapa kesingi rokokna tapa kesingi sujudna nan nia tapa kesingi tudanna sukun itu pasompata ia nariasa ni pakiri letu pasompa natarima puasewai atama lebih nafong Allah Ta'ala makun yulur yala seperengarangi memuarei nawiremi atajenengati pong Allah Ta'ala namalumu rijama perintah nasariai nania rineniri papesangkana dewata sewai angka kiwad di mancaji atama rappe mancaji kitau tania bawa rupa tau nasaba ia tu rupa tawe okomi lebok na tanai makke guna na ia to si tawe makke guna lebok na ia tanai dan nia makke guna teri akhirat mati makun rasi perengarang baligh anni walau ayah barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.